Ungahlangana nabantu phela omela ukuthi vele umkhuluma esethi imnanzi useyabhingelela icaza ukuthi lo. Noma isimoto wangibingelela. Kunjani Dolly? Yeah. Ngiyaphila method njani? Ngiyaphila na. Seshayile girl. Seshayile baba. Okay. So ungifuna tindzaba nje tasekuseni. Mina ngifuna tindzaba temnanzi wena lokuvusela icrash yakho ayisebenteke lo. Ayisebenteke wena kumele ukuthi umngene naye emotweni nicoce kahle nje. Yebo. Ufaka isandla sakho la inyawo takhe umbambe kahle mtshela ukuthi wena una nama skills lama angathi. Ngimtshela Angathi just nje una talent lamaningi and yena akafuni ukukwata lama talent. Inja angathi ngithi udlala hayi lokuthi ungibhekela lamuntu kuphela. Angaconywa phela mina ebhuti. Mina angaconywa nethi bengivusela mngani wami. Njani mngani wami emlungu. Babangani bami sebelunga ngithi. Ngiyakuva nje. Hayi sharp. Bengifuna ukuconywa ngivele ngaconywa nje. Hayi sharp stawuva ngale crash lena vele hayi. Ngiyibona ubona ngale smile. Umuntu wami Nkosi yami my person. Hi, bye. Bye wena.